Tēnā koutou katoa, ko moe awa taku ingoa. He urio no te tairāwhiti me te taitokero, and this is our team. It's a new year with new ideas and new faces, so stay tuned and watch the space. Kia ora, whare. What's up? My name's Whare. I'm a peer educator at Kaha, Rangatahi. We provide sexual health services in Auckland. We cover from Rodney down to Franklin. What do you reckon, Mitchie? Kia ora, I'm Mitch, and I'm the Mother and Pipi support person in the counties area. That's us. Lily. Kia ora, peer educator. Catch us up at Pali with a whole heap of lollies. PSSP is where we gon' be. Come find us at the old goat tree. And that's just me. My name is Lily, and I'm out like a motherfucking okay. Ko te iwi, ko kingi tēnei, e uri ahau no te taitokero, ko ngā puhinga ngā tukahu o iwi. Te kaimahi hoki ahau mo te kaha o te rangatahi. Ka mataara mai koutou, kei te whakahaere mātou, e tahi whakataitai. Nā reira honoa mai ki tō mātou whārangi pukamata. Facebook.com/te kaha o te rangatahi, mo ngā whakamārama. Kei a koe te ao. Kia ora, my name is Tiao. He uri tēnei no te uperi Ngāti Wai Ngāti Paro, and I am a peer educator here at Te Kaha o Te Rangatahi. We will be pumping out new videos, spoken words and facts, so like our FB page, subscribe to our YouTube as well. Udai. Do yourself, whakalofa. My name is Dai, and yes, I'm a peer educator here at Te Kaha o Te Rangatahi. I would like to make a big shout out to all our rangatahi and our champions of change. Also to our other whānau, Turiki, Papakura Marae, Huakena, and our Kotahitanga collectives. Te Ahurei, Ashes Crew, and Kane from the Coromandel. Eva skis! Kia ora, my name's Eva. I'm from Te Waiohua, Te Akitai. I'm the team leader for the Sexual Health Service. If you have any inquiries, any questions about our service, holler at us on our Facebook page, our FB mails, or on my email address, eva@tekaha.co.nz, or get at us on our number 09 267 6300. Kia ora! Stop the infection! Protect, not